Биги төнчө тогуш агын агысыллакка чөркө кортос колотун битербит. Үренәчиләре осколобут үбүлөйдәк сылынан 115 саһынан үрен көтөрүн туран итетик истиңник агардылыбыт. Бу күн биги үрө көтө астына мактана саныбыт биги учуталлар бытын, классруктар бытын, класс салаячылар. Бастакы класска сетен келдер бит Прасковья Гаврилевна Романовна, Анна Фанасьевна, Валентина Васильевна, Марианна Николаевна, Раиса Горовна, бигини бехис алтыс класска өрөппүдө Раиса Горовна, Розалия Горовна, бачаңырлы сетихилахты күлөлүгүттер, биги тапталлах усталлар бытын. Оны таханан Галина Васильевна, онус клаха битеттер бит Матрёна Семеновна Эверестовна. Өссө маны таханан предметтик учуталлар бытын, Гаврил Гаврилевы, Дмитрий Степановы, Каймирогар Валентина Николаевна, Надежда Павловна учуталыгар. Биһиги багарабыт билигин үлели сылдыр учуталлар бытыгар, оскола коллективыгар, өссө дэлбэх сетихилери, үйренәчилерге сетихилеринен кынаттанан, өссө дэлбэх дабайылары, бәягатын көрүнен кытаанак доровьяны, бары этеңге болар кытыгар. Кыржаас чөркө амалактактарын, оскола оларын, осколабыт учуталларын, кыржаас учуталларын барларын, юбилейдак сылынан ититик истеңник аңардалибин. Багары эмете осколабытыгар өссө даганы ситихилер бит урдуннар. Оголор шугайды көрендиннер. Бигине билиге үракка койбут осколабыт өссө да сайда чачири турдун. Барыгытыгар жолу соргуну чеген чабдик болун. Күннен беге тыгынча 910 сыллах выпускниктер болабыт, тапталлах осколабытын 115 сыллах юбилейгынан ититик истинник агаддалибит, ытыктыр, убастыр, үйреппит учталлар бытын курук, актабыт, саныбыт, мактанабыт, үйреппит оголорбут элбек сетихилеринен курук, үйерде турбут.